Lorong dia telespectadores GMM, dia calai. Espera kata kita hotu iha condição nebe mag diagno saudável. Edição ohin lorong nia hamutu ko hau Leonísia Maris, iha Instituto Profissional de Canossa, Departamento Turismo, Hospitalidade e Culinária. Firmai hakara katu apresenta tema ou produto ba ohin lorong nia mag, hafoti produto lokal husi kulu, no ihane hawakara katu halo pudindu kulu. Hawatene kata kita buat sira curioso tebe sakara katu hatene prosesu ou maneira o satu halo puding idane. Nafati acompanha iha edição ohin label hases ang iha kanal GMN. Nafatin promove itenia produto lokal, no lori itenia produto lokal ba iha mundu. Dia turmai hawa kara katu fatene ba ita bot sira katak, iha ne hafoti ingredientes principal ma produto lokal kulu. Kulu idane hafoti husi município Baucau, Itahutu hatene katak, município Baucau conhecido ho produto kulu, incluímos Timor Larantoma. No tuirmai hafoti ingredientes mantolong indane, hafoti husi idanemos hanesau produto lokal, tambah hafoti husi relaku. No tuirmai aumenta tanho ingredientes susube. No ihane haumu suza masmidar, atunune bele halo mamar, tabuleiro ou bazaneca. No ihane hause usa derok masing atau nune bele hamori, litang, ou halakong manutolongnya is. Idene mak ingredientes sirak ne bemak hau prepara atau halo pudin dukulu. Hakara katu hatene nya prosesu firmai na fating iha edisang ohi lorongnya. Dia antes satu hakat bahya prosesu teing hau kara katu sai fali sana idene hodi nune hau bele tau fali tasu atau halo pudingnya karamel. Dia kihane hauza masmidar kanoru ising 5. Telespectadores tasu idane mahariu anta hau bele troca fil tasu atau nune karamel ne bele saja. Telespectadores idane hau hakara kato baita bot sira katak hau inisiativa rasik atu sai menu idane tambah durante ne hau aprende iha sekolah no aprende mo susi chef ne bema kanoring ami tangni hau karak fotit kulinara tama bele implementa o halo inovasaun baitania produto lokal. Telespectadores ida hinta itu atunune karamel ne besai dia klita.
Dia telespectadores ao fiar katak idane sei renta minuto balon no ita se acompanha publicidade tu irmai. Dia telespectadores itanya caramel pronto ona no agora ita hamate tiha fugao no ita bele tauba iha tabuleiro. Kita precisa tu halo nakono haleu tia tabuleiro atulune orsida adonan tauba karik la bele belit. Dia telespectadores pronto ona agora ita prepara atu halo ni adonan. Dia telespectadores antes atu hakat banyak adonan hau primero hau haturu luklai sanang atu nune adonan pronto vemos bele mana sona no ita pronto atu tahu adonan baiha sana lara. Dia kulu idene hau dang antesona kukus antesona agora ita tu deut ne paran ya rahung dia glutang. Antes satu kukus, precisamos cuidar itanya hygiene, tem que fazer halomos, depois mak ita kukus. Dia kulune mais ou menos ao poti atus 2 gram. Dia kene pronto ona, agora ita kahor mantolum ba, depois mak ita mixer. Mantolum hau precisa fuang hat atu nune. Bele tauba iha kita direta tahu susu bem creamy. Hau usa atu sida 50 gram. Pronto ona ita precisa mixer de. Oh desculpa hau se tau tang derok. Yang musang atu nune bele halakong mantolong ne is. Teparut itu ande. Telespectadores ita começa a blender honia temperatura 3. Kita mixer hanesangne to 15 minutos. Di telespectadores sekarang kuatene det karatak pudingnya babaing ita uza manu tolong susu beng mas midar mai be idane kahoro itane produk lokal kulu tambah kulu idane babaing ita daang sona sidau kalau desenvolve ba iha produk idane no ihane hawa karak hawa inisiativa rasik hakara katu desenvolve ba iha produk lokal tambah hawa ema bau kau hawa karak mo satu hasai hawa produk tu nebe makiha
suba jovem sira kita baruk atu bele promove itania produto refere. Se hakarak atu estuda o hakarak atu aprende kona ba produto hirakne bele hakat ma iha minia Instituto Profesional de Canosa Foti Turismo Hospitalidade e Culinária. Maya fatin dane atunune ita aprende hamutu kodi promove itania produto lokal. Laos babako wande mai behu sumos ba município selo hakarak atu promove itania produto lokal. Bele mai aprende habutu ko ami iha instituição profissional de Canosa. Diak maluk telespectadores itania masa o adonan pronto ona ita heng atu tauba iha tabuleiro. Bele hamate tilai mixer. Tetauba iha tabuleiro nebe makohing masmidar taona o krimi taona pronto atu fakar adonan ba. Ihane ita ladung ona horong mantolongnya is tambah ohing ita umen tetang hoderong kulit atunune habele halako mantolongnya is. To ihane is mak is ho kulu. Tambah hau ohing uza mak kulu mak barak liu. Tambah ihane ingredientes principal mak kulu antau tengki kulu mak barak liu fali adonan siraselo. Diak pronto ona agora tauba iha sanang. Dia agora ita tahu namba iha sanang pronto ona no ita hentang 20 minutos sana. Telespectadores, idene ita senti nia moring ona nia moring ita hatene kata kohin uza produto kulu antau nia moring ne hokulu det. Kapas. Dia telespectadores atu hatene katak produto ne tasa kona kalai ita se precisa koko mabe koko ho kesak. Dia se kesak mak adonan labeli tonane sangne significa katak nia tasa kona. No ita bele hamate ona fugau. Sai husi sana larang. Dia telespectadores itania produto pronto ona no agora ita tu tama ba iha prosesu plating. Ante atu tama ba prosesu ida neba ita precisa tu hasai tau iha bikang ida. Telespectadores, tasak pronto ona no precisa atu pletintang. Dia telespectadores antes atu pleting, how precisa tau idane bai hasoring atu nune tau pali katimbor hene, hodi nune ita tau apel iha leteng hodi kuah. No ihane how precisa produto apel home mint leaf atu nune bele plating no halomori litang idane. Telespectadores, quando a plating bele usamos produto selo, canesang strawberry, cherry, conforme vai ter ideia da criatividade.